Ubu abanyantungamo bari kwetebekanisiza kwakira mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni Olwakanoro ndabasima ebe government ya NRM ebakorire myaka 20 abaturage ubwa hati bahamya ngo babasize kushongora entunguka kurabira umusente za PDM nangwa nezindi nkentebekanisa za government aho ntungamo yabasize kutunga sente ziri kurenga biliyoni 3.8 zona ziri kuza umubantu ukubwira ngazwe miliyoni emwe nashobora kuguza mwene kubishatu kugeza ngo miliyoni emwe mitwara 3 more orikireza ku rugomo rw'entobo rwa Town Council abasize kwetungura bwa nyuma yo gukoresha miliyoni emwe ya Pash Development Model akagura menkoko ubwa hati ezibasize kumutungura miliyoni emwe mitwara 3 najuguramo ubutunguru buri kiro kandi egura shiringi nagura kiri 3 zemitwaro 9 Mbibe jakaita supayali nizo naguzire ubutwa buhinga ubutunguro bugayera kubwayeze bwayera habe yinche twaguze mitwara 2 konkarwa mishawa 85 bwanyuma yo gukoresha kurungi sente zo akataya y'urwa President Yoweri Museveni wayonjira kumusema na miliyoni 15 ubwa hati icyumbasize kushomesa abana be akombekaho enju kandi obo no kuhenga no kutunguka byona biri kugenda omisho hakuja za President yabambiri kuna euro fees nasigazaho sente za miliyoni mushaka nije nakoraho miliyoni 3 ayimene mitwaro 30 napangisa aho kuhinga ubutungu ombyo bwegese ahansi ya NRM amashomero ahandengo zona okurwo primary mpaka rengo rwa senior gakozurwe kandi hati buri mwana muri ntungamo nabasa kushoma no kwandika obu ari kushomera busha education and skills development tureba twine government tirima man mingi twine seed schools district yitweji twine za St. John's Nursing Schools Nyarutuntu abana bashomera busha yatamu USE da secondary za tertiary ziyo shoma yatamu myoga yatanadizi nadizi yajukora atatirum PDM abantu bona nabatunge sente umubinde bikozirwe kandi ebirukwesimisa abanyantungamo harimo okusyamezi ombantu aga government amarwariro kandi hati buri gomborora erimu irwariro orwo rurengo rwa health center ya Kashatu amizi abantu botan sanitation kutwantu reba ebintu nkebyo ubundi tubivurira tafyetegereza konka ebyaro byingi byatungira amizi tinyangere ari bitakatungira imizi Yoni manyakajara urukombora in health center 3 kandi function nekora hati kigendere rwejo hati health center 2 bakababura ubuna staff government buri mwaka nehereza district ya Ntungamo hamwe na Ntungamo municipality biliyoni emwe zo gukora enkuto ekiyambira abantu okubona emihanda yo kurabyamo ebintu byabo okubitwara umubutare icyo kubanza enguto zitu ezitira ahamukeka obano mbyaro obaneza amenye kandi ezirukuretere ebyo buhingi byahikomo katari ejemhande yo kureba atinke umtown just star tukatugera ka street kamwe kandi gakaga gitaka at street zirumustire chorus imhanda bwene yegera cyekuri amashanyarazi aito akurire umutima gwanyi kantora ninjara ntwana nito one time rataha ureka kwembeta obwa hati district ya Ntungamo okuzaha mwatano gw'amahanga nka Rwanda na Tanzania government ya NRM ebahwerire ukurinda obusinge no kukora emirimo yabo ahansharo y'amahanga hatariho okubateganisa tokabasa kugamba entunguka y'omuntu wa burijo otatire mu businge tokabasa kugamba ishomero otatire mu businge tokabasa kugamba irwaro otatire mu businge tokabasa kugamba mizi marundi otatire mu businge obwa hati ahansi y'obwebembezi bwa President Yoweri Museveni Ntungamo etungire ebintu bingi kandi ebikwesimisa nka factory y'omwani ya Inspire Africa Coffee ikorero ry'emisimari n'ebindi byoma nyamwingi omuruhama yamate n'ebindi nyamwingi of recent President Yoweri Kaguta Museveni na namucyara we Janet Kataha mama witu bihanga bakija baronshinga project ya iron ore
tukumanya kurungi na district ya Ntungamo yafunira itaka na materials zakira mwanya kubasa kusimbura iryo industry akajya no misho. District ya Ntungamo harimo ibindi bintu nyamwingi ebikozerwe ebirimo okutungura ebyobuhingi n'amatungo, obwerenzi n'emibereho y'abantu, amashanyarazi n'ebindi bingi. President Yoweri Museveni ayorekerire kukuma kandi kuhamya myaka 5 erikwija. Amakuru aga gashakwa Samuel Ahumza.